أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوشکو بران عزیز و دلال. اما ایرو درسک نو بکی چیه نوه درس ما؟ اما کی کتاب و درس دا اساس بگیری؟ کتاب مشهور نو مدرسه من کردادا مشهور، منبهات ابن حجر عسقلانی. تام نوف كتبه المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد. يعني تام نوف كتبه أفا مؤلف كتبه كيا شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المصري الشافعي. تام نوف مؤلفه به نویسکار و کتبه جه أفا وفاتوی کنگ وفات کریا 852 هجری، سال 852 هجری وفات کریا. خدا هست که امه و کتاب کردی پیشکش هوا بکی و خدا انشالله تمام کرنه بکی نصیب ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله في كل حين وأوقات. هر حين و وقت دا حمدش خدا را جميع زمان دا جميع وقت دا هر زمان و هر وقت هر حين دا حمدش خدا را والصلاة على رسوله أشرف الخلق والبريات. صلوات جي سر أشرف مخلوقا، أشرف إنسانا و أشرف مخلوقا حميا كم محمد. صلاة جي يعني امناهیاش مکاره هاجی رحمت خدا جی لسر محمد علیه السلام بکو. اشرفتر انسانا و مخلوقایا. هذه منبهات مما صنفه الشيخ شهاب الدين شهاب الملة والحق والدين أحمد بن علي بن أحمد العسقلاني الأصل، ثم المصري، ثم الشافعي الشهير بابن حجر على الاستعداد ليوم المعاد. اف كتابها كتاب ابن حجر عسقلانية. كيان چون نووي تمامتي شهاب الشيخ شهاب الدين شهاب الملة والحق والدين، يعني ستيرا جش يا ملة اسلام امة محمد، و ستيرا حقية ستيرا دين اسلام، و احمد كره علي كره احمد العسقلاني الاصل. اصل باش عسقلانه پشت اینگه چوا مصره و شافعیه و چه مشهور بیا چه نافدار بیا ابن حجر نافدار بیا. على الاستعداد ليوم المعاد. المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد يعني جبو حاضريا رجع آخرته. اف كتابها منبهاته يعني تشتن مو بي حشار دكه، تشتن مو بي ايقاظ دكه، مو سرحشه مو وبينه بحث واتش داد که جبو حاضريا يوم المعاد يوم يعني رجع آخرته. فإن منها ما يكون مثنى ومنها ما يكون ثلاثيا إلى تمام العشرة. هولي بابو بابا يعني بحث أول تشتن تشتن ددو دكا باب ددوه بحث تشتن سسه دكا ولي حتى تشتن ده. مثلا أمجد تشتنا هولينا، سه تشتنا هولينا، چهار تشتنا هولينا، يعني تشتن الحديثة و اشتغالين پیون صحابیا و ین عالما ین ددو سه چار و چار پنج و پنج حتی ده و ده و تشتا پیشکشی مدی که او تشتا که مو پی حشار ببه، مو پی سطحش خواه به، و مو پی المس چوبه حاضری خواه بکه جبو روژا آخرته روژا معاده که مفت بفتل بار ربه خواه. باب الثنائي أفهم باب الثنائي يعني ينتشتد دو. فمنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف أبا أو كوش پیغمبر خدا هاتا نقل كرن يكشف تشتا أبن دو أو كوش پیغمبر خدا هاتا نقل كرن أنه قال پیغمبر خدا هولي هاتا خصلتان لا شيء أفضل منهما. ده خصلت ده خصوصيات هنا شو أفضل ترتنينه، شو بقيمة تر شو
جرينتر تنينا شتشتن الإيمان بالله والنفع للمسلمين. إيمان بخده فايدة دانا مسلمانا، يعني مو إيمان مو بخده هبه مو فايدة بده مسلمانا. ده خصلت اف ده خصلت ولينا شو بقيمتر شو جرينتر شو مهمتر تنينا إيمان بخده فايدة داريا مسلمانا، فايدة دانا مسلمانا. وخصلتان لا شيء أخبث منهما الشرك بالله والضر بالمسلمين. دتش هنا شوا بيستر شوا كريتر وخرابتر تنينه شركا، یعنی حاشا شریک چکرناش بو خوده مو شریکاش خوده را چکه مو هنکوفا و رقیبا خوده را چکه و مو ضرر بده مسلمانا. شوا هر دو خصلت آجی خرابتر و نقنشتر و کريتر تنينن. دتش هنه هولينن اوا ثنائي، يعني تشددو ددو. وقال عليه السلام ديسا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قلت عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء. يعني توصيل هواتكم امانت من هوا عالم را رابن رینن. عدت از توصیل هواتیم امانت من هوا هون عالم را رابن رینن و استماع کلام الحکما و گوه خوابدن کلام کسین عاقلمند، کسین حکیم، کسین عاقلمند گوه خوابدش تقولیا. و فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. شمكو خد تعالى قلب مري، يعني قلب هشك قلب مري وي أخو هشك وبي دخلو دان وقلب ولي هشك بفايدة ساخدك أو إحيادك. أو قلب مري بنورها حكمته، نورها علم، بنورها حقيقته. كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. شو آخا هشكو برنج بي دخلو نبات بي كليلكو جيا و آخا ولي و أرض ولي حشيار دكه إحيا دكه جيندار دكه و آوا بارانه. چو آوا بارانه وقت آوا نیسانه آوا بهاره وقت سر ارده ده هاته ارد بی احیا دبه جیندار دبه و دخل و دان و گیا و کلیلک ترا ددن در ولی نورها حکمته. نور حکمت چیه معنا؟ نورها علم، نورها حقیقته. قلب انسان ولی احیا دبه جیندار دبه ترا فکرم باش و گریار انقش ترا ده اخلاق اسبحی ترا دده در و قلبارا دده در. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. أبو بكر الصديق، أبو بكر يعني صحابي پیغمبر خدا مازن أبو بكر الصديق خودتا نقل کرن کو خدا جرازی و گوتیا کسی به زاد و ذخیره به حاضری بچه قبره دا و که بچه قبره دا یعنی بمره و بچه قبره به زاد و ذخیره به حاضری و که وی کسی کو لگمی سوار به نخل بحره در باس به گمی خبر ده بحره دا بجازب چموی آل بحره لبنه گمیاوی و کلکاوی و قایقاوی تنه، یعنی به واسطه خبر ده بحره کچایتی دا کچوب چه آله ده کچوی در باس به وی آل بحره چا نممکنه ولی او کسی کو به زاد و ذخیره به عمل آخرته به کریار قنج به عمل صالح بچه قبره دا و که وی کسی کو خبر ده بحره دا و بحره دا بچه لبله به گمی به سفینه به گمی خبر ده بحره دا و که وی. وعن عمر رضي الله عنه عن امام عمر يقول خطاب خود جرازي به هاتل نقل كران خود جرازي به قوتيا عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. عزت و شرف و سرفرازی دنیای به مال دنیا. عزت و شرف و سرفرازی دنیای به مال دنیا. مراو مال وی هبه او عزیز چه خلکه دا دل خلکه دا او سردسته، یعنی عزت دنیای سرفرازی شرف دنیای اعتبار دنیای مال دنیای مال دنیا
شرف آخرت جي عمل صالح. تكرار. عز الدنيا بالمال، قوته عزات الدنيا بمالا مال الدنيا، وعز الآخرة شرف وعزات آخرت جي بصالح الأعمال بعمل صالحة، بعمل كريارين قنجة. نقولها خدي حمي ددو تنا دتشهولي. وعن عثمان رضي الله عنه، إمام عثمان هات نقلتنا خود جرازي بقول يا هم الدنيا ظلمة في القبر وهم الآخرة نور في القلب. ها إمام عثمان قلت شا هم الدنيا، خما الدنيا يعني خما ودشنجا فكر الدنيا ظلمة في القلب. القلب ده طاريتيا، القلب انسان ده طاريتيا، قلب ما رشدك، قلب ما طاریدیه. وهم الآخرة فکر آخرته، düşünce آخرته و کدر همو کدر آخرته نور في القلب. القلب مروفی دا نورها قلبیه، هم آخرته نورها قلبیه و هم دنیاه یعنی کدر و فکر دنیاه ولی مصطفى سر دنیاه بفکره او جی طاریقه قلبیه. وعن علي رضي الله عنه، إمام علي رضي الله عنه كان نقل كده خود جرازي قلت من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه. كسكو الطلبه علم دوبه، كسكو باي علم بكهبه، يعني بيزاش خورا علم فايدة دار، علم نافع، علم كو ام بيجي سودار فايده بده دين ما دنيا ما كسكو طلب علم دوبه جنات جيل طلب ويدايا الجنات جي الويد جاري كسك العلم جاري جنات جي الويد جاري بهشت جي بهشت جي يعني جنات جي الويد جاري طلبه يو ويدايا. ومن كان في طلب المعصية كسكو بي گناه بكبه وعيشو كوربي گناه بن يعني طلبه یا گناهی بکه جهنم جي البايوية، جهنم جي الويدياري كانت النار في طلبه جنة جي طلبه يويدا شيء جهنم جي طلبه يويدا او جهنم جي طلبه يويدا او جي بيويد كذا. وعن يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه، يحيى كره معاذ متصوف عالم مازنا شرح يحيى كره معاذ هاتي ناقلتنا خود جرازبه قلتيا ما عصى الله كريم وما آثر الدنيا على الآخرة حكيم. كسي كريم، كسي خدا شرف به امری خود ناکه. ما عصى الله کریم، کسی کریم، کسی قنج، کسی اصیل، کسی خدا شرف اسیان خود ناکه و بر خود لا بر امر خود نای. و ما آثر الدنیا علی الاخرتی ترجیح دنیا ناکل سر آخرته حکیمون، کسی کو عاقلمند و کسی کو حکیم، کسی کو عقلوی بشخله، کسی که حکیم، کسی عاقلوی سری، حش و مجیوی سری، عاقلمند دنیای ترجیح سر آخرت ناکه، یعنی دنیا خواه ناگیره و آخرت خواه برناده. وعن الأعمش رحمه الله تعالى، أعمش هاتنا قلت الأفجع عالمك مازنا قوتيا من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف الربح دينه. كسكو راست و مالوی سرمایاوی سرمایه تجارت یا معنوی سرمایاوی راست و مالوی تقوات یا خوده به کلت الألسن عن وصف الربح دينه القزان جویا دینی قزانجا ویا یعنی اجمارتنا قزانجا کسبا ویا دینی دا ازمان کوهده به یعنی نوع اجماره نوع حسابه قزانجا ویا کارکرنا ویا دینی کارکرنا ویا معنوی یا دینی دا و بو وصفدانا پاسندانا قزانجا ویا کاروی دینی دا ازمان لال دبن ازمان که دبن یعنی ازمان انسانی بشتا نکاره حساب بکه و حساب قزانجا ویا دینی بکه. و من کان رأس ماله الدنیا کسی که راست مالوی دنیا به سرمایوی دنیا به کلت الألسن عن وصف خسران دینه ازمان که دبن ازمان که دبن بو و یعنی
وصف دانا پسند وصف دانا خسارویا دینی، یعنی از ما نکاره خسارویا دینی بجمره حساب بکه، یعنی حساب داره وش قایده داره خسارویا دینی معنوي. وعن سفيان الثوري سفيان الثوري رحمه الله تعالى، سفيان الثوري هو تناقل كنا خد جرازي به كل معصية عن شهوة فإنه يرجى غفرانها، وكل معصية عن الكبر فإنه لا يرجى غفرانها. شقا گنه گنهکو سبب نفسانی به، یعنی نفس ما به سبب نفسانی به شهوت به چقا گنهکو سبب به بینگه ها به شهوت به، یعنی نفسانی به خواستن نفس ما به مغفرت بخشاندن و ته هیوی کرن هیویا بخشاندن و هیا، یعنی مو هیوی هیا خوده و عفو بکن لبله چقو گنه کو سرکانیا و سبب و بینگه ها و کبر به، کبر چه داشته مخوا مازان ببینه، مخوا محد خوا نظام به، مخواش انسانا ماستر ببینه، چقو گنه کو سر بینگه ها و اساس و سرکانیا و کبر به هویا عفوانینا، یعنی او مو هوین، یعنی هوین نوعی کرن کو خدا به عفو بکن. یعنی معنی چیه؟ اب منه اب منری یه مثال مینا که سر بینه بيجا فإنه لا يرجى غفرانها لأن معصية إبليس كان أصلها من الكبر، چونكو بأمريا إبليس بأمريا خدا یا إبليس بأمريا إبليس کو همبری خدا کری اسیانوی گنهوی همبری خدا کری سرکانیاوی بنگه هاوی کبر بی إبليس قادی چه اش آدم را ناشم سجده و دگل کو خدا امر کری چم کو تا از آگیری خلق کرمه تا آدمش آخه خلقیه آگش آخه آگر آخه بهتره چهتره و بقيمة ترى بلند، يعني قيمة ترى دمك أشوي قيمة ترم أشوي بقيمة ترم أشوي رانا شم سجدة خوا مازنديد إبليس خوا مازنديد أصله كبر بي لأن معصية إبليس كان أصلها من الكبر، شمقو بأمريا إبليس كو همبري خدا كري أصله كبر بي وزلته آدم يعني خطأ و گناه آدم كري عليه السلام كان أصلها من الشهوة اساس و بنگه و شهوت بی رب العالمین گادیش و داره نخوا شفیکه و داره نخوا اوی خوا نگرد بی و ببی تابع نفس خوا مغلوب نفس خوا ببی شوی فیکه خار بی لباله پشتی که توبه کری خود توبه عفو کرد شی خود گنهی عفو کرد توبه قبیل کرد و وعن بعض الزهاد هن زاهد خاطر نقل هن انسان الزاهد انسان اهل خوده خاطر نقل کردن کو هولی گوتیا من اذنب ذنبا وهو يضحك فإن الله يدخله النار وهو يبكي. کسی کو گناه که بکه برا بکنه، یعنی ولی بکنو کیف خوشی گناه که بکه رب العالمین وی بخل آگر جهنم دا او بگیری، یعنی بگیری وی بخل آگر جهنم دا وقتی وی بخل آگر جهنم دا وی بگیرینه کسی کو وقتی کو گناه که به گناه خواه کیف خوش به و مسرور به مسعود به ولی بکنه گناهی که بکه رب العالمین وی بخ آگر جهنم دا و هو یبکی حالو کونوی او بجري، يعني ولي يبجري ويبخ أجر جهنم دا. ومن أطاع الله وهو يبكي فإن الله يدخله الجنة وهو يضحك. كسيكو يطاع خدبك وبرا بجري، يطاع خدبك وبرا بجري مثلا اشترصا خده وشخوفا خده بجري ولي يطاع خدبك رب العالمين ويبخ الجنة دا وهو يضحك أو ولي كيف خواش أو كنوك أو و باختیار او ولی بکنه وی بخه جنت دا ولی بکن ولی بکیف خوشی وی بخه جنت دا. و عن بعض الحكماء حكيمك
حکیمه که هات نقل کرد حکیم کیا یعنی عاقلمند که هات نقل کردن کو گوتیا لا تحقیر و الذنوب لا تحقیر الذنوب الصغار فإنها تنشعب منها الذنوب الكبار. گنهن بچوک نبینن، گنهن بچوک یعنی به اهمیت نبینن. نبیشه اب گناه بچوک ما قیمت و چیه از بکم و نبیشن یعنی تو گنهن بچوک حقیر نبینن و به قیمت و به اهمیت نبینن، چمکو گنهن مازن شو گنهن بچوک دست پیدا که گنهن مازن بو شو گنهن بچوک دست پیدا که اول یعنی گنهن بچوک کر حتی خا یه حتی او گناه یه علمی گناه او گناه یه بجا گنهن مازن جی کر. خوشكو بلن عزيز بلا الفيديو بسكنة اما درس ما بيلو افقص بسا خدا حس که حتی درس که ما ده بمینن خیرو خوشیه دا بخاطره و